chazol award i fashion and soi sel awang che khan imen tala khoi vem lem lo ko soi ta kan khan he soi sel na po dongi la ke man soi sel na nga kalak miao lo chuan mi chuan ka ngei dana chuan in mi chuan ngei dan an nei thianga an ngei dan te pon soi thiang ma che kha ka ngei dan ni ve lo chung chu min effect vak lo khovel hi chu debate angin ka nga ya mo debate aran ang vel hianin ka nga ya ke ma chuan in debate clear tu ang vel kan ngei dan kan ve tho ma se ka soi pe vel lem lawa ma se mi ngei dan ngei thak nom ka ti khovel an thiam dan te mo Miss Universe Mizoram Stella oi baby pageantry chu ka tui cha to lo you have to be too prim and proper Miss Minlo ang chung Miss Victoria's Secret model atunge I du ber okay du ber ang zong chuan in Giselle Bunchen kala du ber yeah Giselle Bunchen Ani lo chuan in Karen Mulder Maisel is na sa niang aduk na chan chu lartong mo Miss Than Thani ngei dan baby mishinga hian mo ka ngei dan ka soi pe lo u Than Thani te phei chu ke ma ni ang tan chon mo en ton tlak lut tuk abikin hey Miss Mizoram mate lo tel to chho wanga mo Miss Mizoram din mun khatu po nei te ni lawani phei chu arraigning years chung le modeling career nei chung scandal nei lo in tiang khan fel fai takin pasala nei the mo tiang ti kha zaum mei ba ka a chuan eras tur khai endonem ticket min lo leila la shwai chon kan endon don nya in model puya tung hmel thai ti ber ui nang ni chu ka ngei dan che chak the mi dang la ka hian anuam ka ti lo he tianga thil hei lo than hi I hem he kan ngei dan hi chu tianga va pui tham le ro pui ani chong si la bo nuam ka ti lo Miss Kuming dan ni to ui kum som ni panga ka tling ve to baby silver jubilee of tliak do man le tliak mi asu se Miss nang ma ya niam hai zo pasalata ni nei du ngem ui ngai zo nga pu ke ai niam te chu ka ngai zong fo lom hai ka ba kher vak lem lo le lan da na wanga he ban ni pui le lo ve pu ka nei lem chuang lo ba mi je hi ka ngai poi mo thlang thiam chuang lo ba pa chaw Rachel you honey ani Miss film industry alu zel itu memle ka sheta ya baby hun cha kan nei te ni chuan mo le film industry alu tur phe chon shi se thatte lo nga ya in fit te mei ba ka impact te nga ya mo do theite chumi kara he pathian zara I somna te kan dong emo role du deuh kan e ka audition ve theite ni chuan kan la ti zelang chu Hollywood film en to enge hmunom ila ti ber Hollywood film okay let's see Hollywood film ma du ka nga lut to ka mo tun lai movie lo sang hin nula ma chwa ki chu tianga he ka en de ovek thawa ma se chu tianga han than tu ka shelawa 50s 60s 70s thawa mi ka du hlom and ka favorite movie of all time here fashion awangin Gentlemen Prefer Blonde and John Marilyn Monroe ka do shim shim ma kai ma hian chu tiang lam dei chu ni yeah inge tun lai I hlangai thak na sat top 3 hlangai na thak na sat la ka lok ka YouTube en le tanga yang chu tiang vel chu ni hla ko ngai thana salo baby tun lai chu mo thama sa chaw achang kha ni crime documentary ka ngai thana sa zwal Secrets of the Morgue ti le mo tu crime documentary le Summer Sanchez crime documentary thau ka ngai thana sa Dark Asia with Megan ka ngai thana sa boka yeah chon mi zawa chon jero mo yeah hello Sarah you in nge tia
miso industry miso film industry hi ahlok vak do na mi ahlo kan yang tun kuma khanin nge kha an siar dan le o englawa lu dan kha chuanin sarkar lama 2 crores miso film award zan khan an puang mo miso film som nga chuang ti chwa ania chuanin ahlok nan tel le an zia lu dana khanin crore ni ani crore ni tam dan chu kan sheme yanga hlok ve thokha chu nyang ani miss iglo na chan ru tha tiringa tak takami nu na kan boy lo hian kan lo glo ma ni hian ke pe chu he ke ma te yan ka he tele kra kam khai shem miss fashion influencer ni la in meng ko tang ni a ma si ui fashion influencer ni hi mo lo how tak lu tu maybe a favorite K drama nge favorite K drama po hi fashion wang thawin it's okay to not be okay kata chang tu no fashion kha ka du the dresses lukhum te gloves te sunglasses bags shoes heels 10 things I hate about you nge how to lose a guy in 10 days okay 10 things I hate about you ka thana ngai Jared oh no yeah 10 things I hate about you ka ke end ma zo ko how to lose a guy in 10 days ayin I love that classic teenage Hollywood pokatilo classic teenage movie apa hi kan hey uptown girls te ponia clueless te ow Astra mar min lo biak min chu sak palang thei lo min soi pe deuh te hi min lo tluk lo wang ania ani thei lut kong ngai tua chian ne ngai tua chet chet chuan wo beng se ka ngai tua te khang lang Astra nge zwali khatyang kha ka du lo chin baby zone Sarah zone make me choose to na Miss Netflix pon Paramount anlei vek to kha khoi emo pera lu ro ui Paramount ui ni to Paramount le 20th Century Fox here engya kha an mani engting en soi kha hetyang lo ho hi engting en soi kha it has Spotify people in the me Spotify people app book an elo atsan zu YouTube zo ki keng lawa ka premium mo to mi bang chuan in YouTube chen ka ngai thamei zel it's giving senior vedet English zaitiam itiver English zaitiam in a sense British ni chuan in Adele ma se sap ang chi ang ni chuan in Celine Dion zaitiam Mariah Carey yeah okay ma ming thani I ji count ni to lo ming than say my name ale bai nai miss chan anga kom che ka cha ka ti pui chak che a thei lawang ti do chat in tu hun kha chala tu ka lo leng tiang lo leng da che cho mi tiang ti reng lo khan ding lo miss a vote vote well to engge kha wait Disney lawa la om kha engge kha la om winter lam pang kha enga nge khale Snow White 7 Dwarfs ho sak kha chu ni lawin ka sia tu ten yo sa kha thok hi zo ve de to nu ve de to a kon che ka ron en le che yes kan venga ka ding don kan che ve se lawa I sometimes yes but now I can control my anger crash out vak to ngai lo nge ka retired crash out miss en club nge footballer ichan baby ka tu zo lo tur min zot ber min zot sports lampang hi kava in zaklo mizo film star hi azon na tla ka ingayin langai lo baby film star ni ponti thil dang chu iti ve thaw ngai lom
anh ti nan mani du le mo le nan chuan tlak ve to mewa ma se chu tia ezon na tlak kha inga ye mang tiang tur chuan in kan population pon la thlin lawa asum le pai zong ang ringot lo pon theilo ve dewalom kha ka pot thlatang nge mi kheu mi tura saitwal achangin bye bye yes sailu tar achangin mo miss imit mulavan na filter ni hi astra invite vero astra hiron lut dung emo indu hun hi sharia oze anna mizo tan hian fashion model lama kal hi abik takin young generation tan hian ati chi angem yes masem mizoram perin kal rose yes mizoram pe chuanin hei atimi le atere pe le twar chelam ni chuanin an lo tling don to tuna te pokan nau te zinga hen fak de kan emo to Christinia Indian designers lian show tan awak na save to mai ba ka photoshoot hi nei pui hlom to pani chu po chu mizowan ya heta mizoram changa chan mo ma se mizoram changa achan nu kum ni na vela ning ka sia teng khan ani man wa ya injek lu de ya tiang ji ya de khanin kal tur Jajamem. Miss, do some skincare routine. Baby, I've already put on moisturizer. I'm done for the night. If I have to do skincare, I'll have to wash my hair face again. With what? Cold water? Nah. Miss vlog late tote. Okay, ma ve top oma. Baby, I comment hi aching then remove riang aching lo top. Take a let's get canning to tira. Zorin mo nang mapo I comment aching lo top baby. Miss ma in actress award ito na ikor anlaw what kan kang ilom to pa apoy law kor wanga amin hope ni swanin he law wa se ang khamo apoy reng law ma se atopa swanin energy kan sem na hi hian na hi ni lawin hian in chiang ila Miss engage of me do ber and ilati YouTube channel la Zawhna som thum ti interview ka pe mo to ta chuan in ka soi lo en don ya baby ml min khel pui chuan I crash out na sa thei I thiam lo ma lo lo shwai oi I thiam lo lu tu I ban thiam lo chiang tak nang ma nen hian voice som khel tai la voi thum bel star kan abang voice sari ka los ka mmr tla chai tak zel nang ma wangin estes number 19 chin kha 23 ya ka tla in ngei tua chiang ro Miss khoi ve angin aizola baby aizol topic a veng shang ko kwal chin anh thila mak kon fi theilo ka zakin mi hian min nui zat bik hian ke in chitlak zel nang maang hi ni ka chawe baby manin rin tok nei chumo o soile soi nu chungri la tanga zir hi ngai ve ai shem zir tila o confidence hi build thei anya ma se chumi tu chuan kan tingam lote vati zir hi angai ve chin akong hi thui ve mo so akong hi athuia atlang puin helama hian a thongai chin Miss adrenaline ma hi mel cha emo chelo iti zoniam a prime like han mom a mel cha katia amitanala a mel cha boka a 20s lai le mid 20s late 20s ma se tuna hel chelo kati le dai maya tingi ML kan la khel dun lawa chu lom rat fel ani miss ni tur hian a step kal dana in tinge hetu baby tuna sawifiah tan chon har je miss ni turin in a sense education line miss nge pageantry line miss ani chuanin itela engamani pageant inchhîr miss mizoram emo miss chumi khami tel ta khani winner ni phechon miss ni ha lamro le light skin dani baby nang ma khalo lam zwai la minzir tir pa nga Arsenal fans in EM min zot so football club kamiron zo ko sir vlog lam te hi
cameraman tur tuak wala ka cameraman tur tuak ru tuak ta che u mi te chu an fence ten thil ten pe ya ka fence te hi chu ka ke ma tang chen thilin be se ya miss uhlu hin ya tok there Chhânna guys Chhânna. Miss, what's your main occupation for a living? Baby, being pretty, being cute. Cái gì này hả? Miss Football Club Cameron Zotto. Pressure don. Miss Northeast Miss Diva nga tingi itel velo. Baby pageantry ka tuito lenim ka. Oh masih. Ka vuna van chero. Filter tlade ya. Filter tel lo hian mo ke ma hi. Tun lai chu na ka thok na se deu niang hi lai te hi. Ani ve duk to chu wa nia ka ron man. Masih ka vuna cha. Top. Mang le thawang. Okay. Miss comment moi long ko to remove this ro nia hi. Anin ber lo kan community a hianin he positivity te kan the dar ve a mi mut on te kan tum ve a khami kar comment thing de lo pe kren kha chu ni ber lo Miss Cortis is telling me Cortis to ka dure to Martin hi ka dure wa ma se ui Cortis lo stand tur khani shem he ka kum hi kan en hian ani sia to lo ni chu ke mani ai kum sari kum riat vela no pang lo stand kha chu shem ni thei to lo laram Chhânna tingi inule paten tiang tur hianin an chom lo che sin veng luain ti ka shia baby isha swal bal ani chu kan thin zo le we kan na te hi in van curious theta alum ro hian ishema creepy that zel veng na in zo vak te mo chuanin he chumia choingom in na ka shia ti te hi in ron soina tanga tang chuanin arap lo me thema se adong song tu tanin arap du tak kan mi shiat lawan ni phei choni shem Miss casting iti in masak berin ihlot samhalin casting kati masak berin nge baby casting kala tilaw chubang chuan yang main role kala mulaw casting kala tilaw What do you think about the newly crowned Miss Universe from Mexico, Fatima Bush Fernandez? I think money buys happiness. Tuna kan Miss Universe 2025 katsuanin sumhian limna ale sumhian limna lady ka sia kami tangkan chuan tile dai ila as a fashion designer ang hian eng tin nge hemi fashion industry alu tur baby ludan all he kong all samber chumo either tailoring and more fashion designing zirla hey Mizoram chuanin institute chadeu de kan nei to ta engiran ma Hlui Pearl hi top 3 ya manga tlangpui mar fashion designing te po aninga chuanin VSE Vocational School of Education chuanin avakiria le boka chumi lo po women's polytechnic te po oma designing course zir theina mo kum khat ni tlatin ka shan course how hi tianga changkhan lu chu har lawang chuan tiang khan he itum tak tak ni chuan you can start your own brand Miss enge dream te in evem ka dream chu mo baby in mun tam deuh ne ya chuanin he in saklua ya in lua ne ya ka in lua ten in nei tu ti min safe hi ka du ka dream tak tak mi som bel tarin in nei tu tin min safe se asking for a friend yes labubuya tinge khatiang iron soi no labubu We are wishing you to participate in Miss Universe Mizoram 2026 to be hosted in Lunglei. Baby ka support tranga mo atelte. Chuanin he acha theyang ber ka du pui. Bokanga ma se ke ma tak chu ka tel pe to lo. Ke ma hun local tour zel tan mo thil dang tum ka ne ya chumi ya chuan ru pe ka ngai to.
con chơi phăng la baby cái mà hi con chơi book puya lo zin le la ui enga dori karto mi. Are you coming back for pageants? Please tell this in English. So I was telling the viewers that pageantry in particular, I don't think I'll be back in the world. I do wish the best, and yes, the best for the girls participating, and I will do everything I can and support them in my bestest way possible. But me personally, although I have a background in pageantry, for now the identity I want to create for myself is in that of the fashion line. So I believe it's time for me to go towards that and spend my thoughts, my time, and my energy into creating something better for myself and my dream. WhatsApp group ka siam dona lo to ve do ton lo du im don ya yes phone man kan khun nga lang. How are Hlui waiting your comeback since I started my page? Well, thank you. That means a lot. You know, a pageant page telling you personally that they're waiting for you to come back. It means a lot. But as I've said, I really have to start on my projects, my dreams, my future. Miss Milo, how ship there? How man kan konang inzil man te kan konto. Kat kon. Miss ataka ka muto che. Emni. Interview na mi achanga ka siat anya in veng po kha. Baby kan interview like array to. Wait. Kaka Miss Mizoram interview niya nga. Array to kanin Sunday to lo. Oh my god, you said it. Said what? Said what? Are you a Nicki fan? Am I a Nicki fan? Pull up in that Sri Lanka. Girl. Brain rot. Miss Air Hostess lampang tahi achavya email lay pian in the zero box ya baby ka kumina tin to don law. Ulu little cutting advertisement account Mary Nan kan in slow-tops. Yes, Mary pay to top in nom ka tito. Movie kad le dai film kan in kan thok dun to mo. Kan thok du le the ka lo mo ka ti. Love from Bihar. Thank you, Gara. Runway model lampang hi cha itm. Yes, runway tumo kasya dana swanin kay mahi runway la makalvak kanila wang hen kapasya tamlawa mase ati tele asya tenan soitu engya ka exposure cha Mizoram mi puiten kan la du che lom han pen swak le sham te Mizoram tan baby nang matop hi kon say yes Miss Runway lion with song I kal hi engay dan amis mama itm. Oh, pageantry girls kan tama bang hen mo runway ya chuan nui sang hai zai deuh dewa in post hit tama mase ke ma chuanin a designer ten emo a thuam no phau chok tur ten tiro min ti lem lo chuanin a thuam no khanin audience focus se ka du zo thin Miss Urlok zan po chok lo la lo live le wine glass ten karon live fang yes wine drunk Miss ke hi pageantry lama tui top kanya fashion designing pot chuan beauty pageant an hak te hi ka dorna sa thei top imu du chuan kalau thonang che love you yes honey mwah. You have gorgeous toenails girl, why would you say that? Miso society a hian vun ngo mel chan te ngi ngai dan mel cha hi chu ke ma chuan facial structure ka enzo chain I an proportion hey an facial construction mo le a proportion as here in mel cha chu ka te a vun ngo mel chan te hi chu adik law ma se mu chu nuam vun ngo chu mu chu nuama chuan vun shi se le vun fa hi mu nuam le zwala ma se chu ti rual chuan vun ngo ai mai ke ma chuan vun hei ten lampang das ki skin mo hangai no be kan te hen mel chan tam zo ka ti an narmul anal du a chuan an khaberu kwal hi mo adik du yeah kumenzang ni to baby ni nga golden silver jubilee Miss Vok Farm siam dun ila nang mahi in advertiser tanga baby Vok Farm chu how tak don lutuk luk o so kan man lawang. Can we see you in Victoria's Secret honey? They're applying inclusivity but I don't think I'm a good fit. No
Victoria's Secret is on top. Used to be on top. Ilai rate to lituk isabang butura. During what? Mudlai poni sila wow to tia me to tia yes utante adik. Miss model ni turtan advice me lau pe. I om ti pau koro baby. I torti feiro. UPC ni ni lawe ke ni tu bapti de lom kan ni. Mi real le fake iti. Mi lo sawifiah sak an midang lakan che dana shat real le fake tu tongkam chadeu ma sen che zia ina an che zia le an tongkam min lem lo hin tam. Tu ai shat chandan o sam ber ka ti me. Miss tun lai chu ai tuim tui zek. Tui top. Yes. You're fit for the VS. You have Latina body. I've been losing weight, so I was around 56, 57 kgs before, but now I'm in between 51 and 53, and I don't like working out, so that's a hassle. United near Liverpool hi mingan nal katia John Waterloo te po hi mingan nal katia Waterloo phei chu aba hla Waterloo ka tong na store to ka othi a chang a trial vek to Ronaldo or Messi sang hi som hi pan hi ka shwa that interview no IG question and answer Chhânna zo ka Spider-Man or Superman ti ka I'm traumatized look Nicki or Cardi pop culture ang zong so they got great memes ang nga siya Nicki to OG niya ma se mindset ang nga chuanin Cardi ka du or ay real ka ti frank ka ti bok miss ming sangin yan in chatlot ka ti o ming sangi te po hi new face a chuan mo thleng thui thei inore usia bokana Miss Hailey do them yes pretty girls like Hailey. Do you think Manika Vishwakarma deserved at least top 12 at Miss Universe oi khanu kha kadu top ma se 30 so yes justice for Manika atsanju Manika really deserved the top 12 placement especially interview in Mozuan interviewed not the formal interviews or introductions or anything, but when she was interviewed by the pageant fans and all, and there were a lot of reels circulating about the way she presented herself, the way she executed her answers to simple questions. Answer ka, the way she phrased it, the way she worded her words, it was so eloquent, it was so phenomenal. Miss Universe Miss Universe one spokesperson someone confident beauty with a brain tika and apply taktaka who knows it's the organizer's fault for Katyang Kopa contestant track top 12 at yung law it was such a shame very good we got opinionated top to na kan what's your best and worst memory in 2025? So my best memory in 2025 would be the Mizzo Film Award 2025 where I won the best supporting actress. I felt like that was such a memorable night and it defined my whole life of 2025. And the worst memory would be, I don't really have worst memories. I feel like I've made every day so beautiful. I love life and I love các bạn ấy nó lắm tập cả phải là nó pan mal som mo sen ni e I cry mini cry lo filter ni hi filter hey sen hi filter mu thayam Astra nin lo van lang khan Astra aizola lo wa tuna ke ma aizola ko mo Astra hi cham phai la ma de ya babe lo vlog le to la en le me chak to nya ka camera hi ka chuang vak lo wa ka vlog vak thei to la chan chu du angina quality lo chalo china
ni tin tui liter engzang in chin ui liter khat in lo chang te ka nei tui in him ho ka lo ka shefu thei lo lut tu ka kum nga ka ni a chang ka du to che a oi om le em lo lut tok la lo kum engzang ni nga ka ni ve chat to Delhi lo zin te tum na yem thama sa kha ko om char zo ka tum nai tori lo tu na tan chon adum o in bol chung ka en se ava boy kha record te ule kha ka zir do sin best supporting actress in it one pon lai om dan kha mule zoi cha kom kan ti to lawang once in a lifetime ani ka once in a lifetime ti to lawang invitable veng I am Tapolo to coming in min lo ba Esther tiar har chin le mai Miss vlog thar when camera thar ka nei huna on phone man tur lo tho khom ula lo tho khom ve ula coming in min lo bai Esther at he lawang lot pan mal som ro se ni e zar zo dikalom I haven't tam ka ha tam ni lo mo boite ka mai te a ka mai te chu chu he ka ha hi alang lian he mom sing lawang in ka lang thin lo ram hlui teng street boy to biak than sang khatim mi reng su nang ni zar kot street boy miss event I just to kan hak lo tok research ko bele zoi nga yang creativity he le mo on le pop mo Sarah Smith Hill Sarah Smith ui ingwang Sarah Smith anga Nara Smith ka rawn lut pop Sarah ava boy tha Kendall Jenner hit ka hailo where Zara boy tuk za ava boy tha Hlui mui kha lip coloring ti em ka tilawa boy te ka lip coloring ka mamu ka muya dukran hotel trong thu a in local khan ka mu che thla ka lak pui chak che si enge min lak pui lao remrat pui kha chu I thiam lo ni to and nge I birthday May 6th oi u Jeremy ro wang su Miss Ichit tur zinga ka tel ve du ania o Paul kan thak leang ma se ming ziat chwa po ti vel ka chu ka pe to lo huna hel tok in ming zia chwa chung kai shem Australia kan a trap lom the Hlui Sailo kha inau mi zai thiam ka ava boy kha ute di nen hianin kanin chung lo mo ma se kanin che chalut tuk inau mi min ting he ya upat me la mi ala extension pakhat le la tang fan hi oma putla ka tuma ka putla me thela bial pa eng zangai nei to a ku tang thla tham lek silver jubilee to mo o silver jubilee to ka upat to tinga ka te ron soi miss kon che fa ke mai kon che kan ve kan che si la wan som ni pali zana ka dingang idol la iPhone thar kan lo in konjuyang tel ve me ka do iPhone chau lo pom camera shim camera tha ka mo atel lo chang content nei po hi nuam lo do angin content nei thela fit engzang ni mail thum vel where is small miss event mail sa me chat lo lampang hi chu ka in chuang vak lo Can I please share you my conjunctivitis? Honey, no. Beef jerky, no. Rot pui zai thiam nen in vanin ang ma. Wan ti chin rat pui te nen hianin kan mai fang hin ang rewan yang. Ka comments enge Martin ilo comment ve the na enge ka mu lo. Bai tu hi chuan ka phut ngam to lo je bai tu hi chuan input to lo wang u. A thalawang. Boisa ka khon to. Helai serial helai vel hianin GP scanner lo da ila phone te pokan nei mama na
Miss Barry na dam doi e nge itlo chim baby ke chu kapian tir tang khan he di ka ti chwangal diva ching le không mới lo tao mình cần vào lúc nal kha abani chu kha Georgette tiro abana man kha ninang enge kha ani eng thani kha amin ka se thelo Georgette tu ni le la o chu lam tu lai kwa tu pani chu mo ya he alang chang kang alom he a khong awang hian he chu tian om lo thei lo ta ba ka aban bu la ni bok sia mo moi lo phe khong nen chon in mil don ni kha mil don in nei na kal tur mon lo ti chenga Christmas ni ya Winterfest eng tik zan ye I wa kang ui ka fan shilo baby kala chiang me lo ni hi lo okaron soi vak tang lu veng no ya in om im bukatia baby veng no ya kan ngai lo banks era ka kan du le baby banks kala nei lom he man san ka sam kan set he ka hui phaya chu kala mangri yes kan pian thain ang avan duam chinem iswang to na chu a har sabia ami nice oh ma sei har san na sukyang turin nang aya cha tung yo om chuang ang pathian nin nang ma ang chia chia mi dang asiam lo special ke man yang che chu om thelo lom phir kan nei tani lo chon ba se phir te po here andang lang de na chu mani ya ngai to na nei ve chini ti deu do hey media training le PR media training lo nei ve chu shem chave riao Mila bye bye. Ui, C9. Elila. Noob đâu cả mà noob ui zip. Nắng mạng thế. Cái mood offline cái mood gì mood in on nga is art tel dan chỉ khát chào lâu mà sẽ art tel dan cha cái tí về chú cái chuan in ha. Tiếng ha. Fans group chú xem tak ila coffee date te po nia. Mà sẽ anh nghe rock na ka muang ka phone man tur in tin tua do na mi bo min condo nem ani lo chan te han coffee treat te khain lo te le ka broke vero pui sei chem Hlui skin care lo soi la na kina kan soi chanang bebe karon ti ang thok pi tur kan ne mo chu mi chan karon ti ve yang ronin uluk chou liao sexy de khan ronin post de la ma hum nang ma khai sexy lom Hela makan lo sexy vele ze to zon ko vel hit se plutuk nga sen na simple de why om khani mail chat as well ka thashim shim alom kai te so mani thaga nin ti chuanin thabe kan ni mai ulu khoi ve ang in om soi chinang iPhone 15 babe ui 15 chu mail thaga ti lo alok ka ti 15 chu alok at nung hi alok min lo shout out Louis C9 ui MLK lila kan screen recording kan shout out ang che tu ta chuan in background na ihla kan play yang ihla phone in swap mai do mi aka boy thak amos kan in swap nga min ti mal phone tur kha jani tu mangai musi lo i be dong tur vel kha ka pe lo artal dan momo ate pakhat alu pani ar pathum chi pakhat alu pani ar pathum chi aka ba alu ar chi pasal nei te tum nai rod pi voice hi ingai don amoin anal hi katia kai chu ingai dan iti nai ni bibi mis evlog hi mu nom top nia he mu nom thei turang per chuan karon ti ve chi na mo a frame te ka uluk ve chin hey a screen a ron lang chin turang te mo he nok noi ang te ka du lo china mis ka fan group tension ora bela le yang ui kan em hi asang sia tak lang full la inal ui baby life na tung lang full dur pe yang tiang kyanin ka mail chat in mu poi ti lawin in huam te win karon lang ve lang full la lawin ti kha ani ber law Magdalene min lo bye ka record on please
Kan zo te nen kan lo en chen ya van wam chin em ngi zo te ming nose piercing ti vela Miss Belinian nose piercing kan chin mo septum piercing zo ka ta yanin sang ni som hi pakhat khanin ma se ka ti ping dei a chan chu kein me lo youth festival che baby youth kan to lo youth kan to lo elder citizen kan to Miss ka friend group ten ora bela le yang unia oi u bela I product ka mo ve ka mo tak nu pui tlak ni nin she mi zia le thin lungin en chuan in ka tlak ka ti ma se ai in zeina te in te phong ni chuan ka tlak lo top mo ni po ka tlak chuang lo ma se he chezia thin lung le I lo a ka inchhîr ni chuan ti la te phung hi nang lawa I life ngai sak ro ka ngai sak ôi miss kan du lu tu kan thi chil don che baby quang min dei la wang chi lo nor don't say that Hlui eyebrows ki an po hek sak chingi I pian pui baby he chumo kan open lai ka to na ni hi kan tui khur kal tur mo ka tol thua ka tol thu pon lo kan tui khur kong kha chuk ve a chuanin lunga ka to tle man open lai khat kam te den lo chawlom ma se he pathian khong ina zara del em lawa mit mul chia hekta hello Miss Hlui from Meghalaya hello shin eyebrow sear aqua wang kha moi sang fa lu tuk o ka eyebrow sear a hian ni shem kanu ne han kha wang inang kan ne hele han kan ne mo filter ka manga lang phangem chon hele hianin a ni kan ne chon heta pakhat chon hele hian omboka heta hian omboka constellation sign ang ina chon kheta in ka chut bel chain Shut pui 11 bem just la in a do don't where did that come from Miss ending your figure no in a rang in died ring ami ka manifest chin baby ml ila kan ml mo lang email chain ikmu ka moi ava buai cha Hlui ML user ID lo jabla 11V o LEBO NVY 11V kan tweet zo kang chen ya ka phu min tweet ve ro tweet tu te kan kha ta nia ka u te ti lo mo min tweet ve mo ru dik cha ma ni try in ti hi adikalom he kho ve lai han hoi sen tu kan nun dan lo si lo hian kho ve hi chu mon suyang de khan ni shem he ya nun mang thiam le kho ve dai thiam tan hian ni mai le mani tu ma hian chiang le in chiang bokila mo kan thin lungi na du hi tiang ni chon he lo om le lo om pon ka shilo iPhone 14 hi na be 14 chu te kha ni ui ka che chiang rom lo quote of the day chu ingin yang he ta thil min zo thu thian he thought process hi a chol ve pop ze thought of the day ne Samsung S25 Ultra Miss acha camera a mini he ulu dali lo jin le huna kan homestay a lo thla kan lo discount lo anje a friend kan thjer je ti tu mutia Sylvia ava bua tha discount rate boy baby paisa ka nei lo I'm just a broke ass baby iPhone 17 Pro Max nei ro nang man nen me ka account da hen noi chuang o mo inti mi ya Superman bin laden Superman ate Spider-Man ate Miss ilar no min theng hiu so o katil lom kha o jana chup nang ma to phili za a boy kha fuck quality look the one run vlog to my road honey it ain't about that it's about integrity it's about morals it's about what I want to present it's about how I want to look do you see my eyes when you look into my eyes do I look like I'm lying do that quality khalom kan ti chan baby quality my fashion art con favorite color to more green any shade of green but not neon green
neon green chu ka ti thei lo ma se hues of green. Emerald green, love. Forest green, love. Voina kandora inwalo kalalo kalvero ikazendanim. Nia kron dat lodo nia bridal gown advertise na inchhîr to baby run eng lo di em la kalo changang che. I bridal gown ani wangina to phat chong lo mo ke chu ni khat re thang tapin ka kal fashion photo shoot ni khat advertisement ni khat re thang tapin. Two gems two tivela in mingo tang run nui. Ah baby no kaha ni in mildon lo lut to kaha en la. Hey brick lian pui in tiat chong si lo hey rem lo lut to ka rem chop hi ang ka ti. How I became your fan after your dress went viral. Oof. That's so nice. I love women who appreciate good clothes. In Nayla is look ti tum kalanga lutuk baby in mun man tu hin khol te kalanga ya in sak te kalang mabaka if mu hi ilyang na sabe thau sia re vela are na salu tu ka kheu char lom ka kheu char rep kha baby inas khana yes thank you miss itar mit kha ilukhoma mi Miss height please 5'7", 170 centimeters. Tia ang kai shem 5'8" ni ka tia. Emo 5'7" half at least. Baby min lo tive the lulu. The lulu is sometimes the solulu, but most of times the lulu is not the solulu. Sampai su iron zin don nge run zin zo ula enge sampai ya karon tiang enge karon tiang run zin zo ula no vehicle zone te kan wa kang ha Miss Post Malone khai kalomical lo baby color life hen chale zo we committing tet che lo here Miss comment ka mu thei lo why Dia ka bing hi aron zat oh brok zong zinga kan run chelo le oh ui ka outfit le ilo mo ka fit shim perfect tur hianin ka inseng na sa to chi na hi ka brok zak zel the story ka mangzia che ek mini Esther no papa no senior citizen ganito ka dito Miss hate comments ka nga tama tiso baby hate comments ka dong ngai le ni hate comments nga kay man ka ngai miao lo ton hate comments nila tatak khan the lulu is the salulu Miss film chang le nai tu na zon mo project kala nei lo film big eng le caller Miss Universe Mizoram Tandu deu inayem okay Miss Universe Mizoram Universe lama chuanin spokesperson tra presentation nei tra le stage presence nei tra angai ta ka chalo ngai to ka nga yang kum som thung itling ton intinge iron sengam zo kha kum som thum mel ka pu mi u iti amak ve khop mai pasal nei so to bring what go ui pasal nei ma hem baby ma ba ka langa lu tu mo kum som li ka tling na pu ka nei manang empty vel hi ni rama tau chak si in sa ho la hi an lu truck ta sup mai sia a stressful via when yang ka ti tamai ka lu ha tui in nim baby tui ka in nim lo lipstick color ka mo lu mi mui duk vetel iti omang lo ve that cat so ko mo hi aduk to
mình do influencer hiện tung cái iti về bear mấy chia okay influencers chelo wanga zong suan I'd say other in Hlui pial tu ni lo tuan zual srin thlei hin chelo ka ti influencers a tuan mom yes you know what hell yeah Dear Mizoram it's about plastic waste management Whitney Houston or Mariah Carey baby Whitney Houston tu kan thang zo kang zu Miss India batch pui te kha ataka an mil cha baby vai ho van nen be pakhat le mo hi nam puyan ni na lan chin na chu an mil hi bel chian dola chuanin camera hian an mel lang pui le zwal an ma hi a sin ta pani chu mo ke ma hi I ka ma hi ate venia ma se he ataka mo ate venia ma se khuta ka vai chan te kha an mai sin le chong oh no yes ka lo du ve Miss Esther chak chelo de hi shem Kalo enang baby show zook slap please honey Mizo rap legend in the tan chon khatyang kha soi amoi lang Miss YouTube la baron active la chu camera Miss and half finish ve yes baby ko online na sa ka sheve Miss ike tin ka modo ka chan hoin kan lon ense toya trul lawang toya tharo Congratulations Queen for the best supporting actress thank you Gara London Marveng Chang yes Sim tui poy in hello babes group link hello pin la isya mami so mi aba boy talk iti tak kilo oi van live rate net ay data pa ngai mang le chon ka live to lawang ma se wifi ka mang lawa yeah favorite Taylor Swift album Reputation My reputation's never been more so. You must love me for me. Age la chaki ba oh we will be so. Kela chaki ma karon tiring got invite kela chaki ma kati. Anza thak we. Tili ka sheswal na sa taste ya. Ah thank you be so. Athan zu la chaki ma zai thiam ber ka tin san pomo. Thingtlang kan la hianin. Kan ngat thana sa thei to min tu te hian mo kan u te hi zan leng hi kan zui thina chuanin te pa hianin an play thin ni chu. Chuan kala shat lai reng chu kan in chak dewa. Kan lenga an leng hi min shwaya thapai full moon clear pa hianin an play reka MLTR la nen sleeping child nen tumi changson sleeping child pe to ka favorite song la ni pa yeah mizo mela ta mo to atunge lan nal iti ber lan ber mo emo zwali hinal top theilawa model aro ron apian mizo wa apian model ber ka tiamo chuanin ataka nal de bok chu ataka nei mutam lawa a Miss Grand ron ho nuwa sai to la kan wa khawa annal top bok yeah please diet tips baby mental breakdown dab chung vai khatta de choi thingpui sem hen so thingpui no khansa somni sini shati nen khan in she try ama kha stand out thevia wang chi khani sini chu sini chu mo ka fakna chu kan ku ma po khan mo winner ni aphu na kha chu ama kha hi midang ta na luang chhuak shelo to hey mizo chuan ni khoi hmuna po kalela kan tlom ngai ta mi hi an tlom ngai le namdang poni ma se an tlom ngai le ngai lo thi enga mani chena chuan kan lo chik lo thei lo ni chu sini kha vai ma ni se mo atlom ngai to pa chuan athil uya nei lo khami kha beauty queen hei quality a chuan mu nuam le langsar polania you know cat's eye and who is your bias in cat's eye kalau thu nang no cat's athun thiamen cat's eye ya chuan Indian Lara Raj kan Indian puinu om ve reng alom hello de ulu modeling hi ti chauze la I hlok puing go tang national in work Lari lo te a chuan international ni cha lo baby rem pa phei chuan mo I englo asang ve height du chin ten ne antar me chetan chuan 559 ni te nga yamo he katyang khanin agency zirin mo du dan big te ten nei ke mai 57 kan nei ka hai thi lak lo thin ram patan chuana Miss Avanti Nagrat hi engei dan Indian supermodel zinga lang sabe Avanti hi mo ka duang na lar lo zo Avanti le tung ya kha Indian supermodel lar do pakhat kha Avanti lo pakhat po mona Avanti ka duang na lar lo
hey a brand tho pui te a work nei to ngai to chuan mo alar lo ka ti zok tak ka ui miss ui ha miss filter ko off sin ui baby filter te lo chuan mo committee abui ve lu tu tun lai chu chu he kam mu thalo ti don la kam mu thatho sia ma sei dark circles ka nei ve de wa miss lui nuôi ring về thế ngồi làm nuôi ring về thế lúc tục baby cái chân pui nó mi tí về chân pui nó cái tí về chú liền pui hi ni cái ring liền pui thăng loạn chân chú mua liền pui hi movie bắt nhị cái chân pui to a professional cái tia cho nên ama hi a real root hello a real root chat top mi tu mà hi va na mo va soi sen na hi anh ngai lo cho nên I just there so bok Evelyn the team pui ui anh听 Evelyn 个美睇 Evelyn anh听个美睇ui Evelyn hi mo okay model angin so yang model pian angin so yang model pian angai hian zwali le Evelyn hi mi zawa chuan an pian nal ka ti ber Evelyn hi a khela nal ka tia zwali hi a chon le amala nal chuan a ban nen a ban pu manala adara hlai buka modeling a chuan dar hlai pui mo ta ka tling lo thin ka dar hi tia ui anh听ka mai thei ma se Evi po hi mo a photogenic lo camera lang che thin ka ti ataka phi chuan a pian nal to Barbie ang rap thak Miss Bragnia mi team mi kha din supra tel po kha khanu kha fel Bragnia po fel Miss Supra an thang kham uel rom tap ama te kha telengana nya mo Bragnia te chu anu re tu ka ma po he ani ve sen ang khai she ma soft very soft spoken what about baby monster chu ka felut tuklaw Miss Ego come to me lo lak la boy Miss wait oi boy te ka stoi pe to lo Miss India contestant winner is zing a khan tu ngei kom ngai ber North is zing a khan mo tenga mi le lovi ka kom ngai chuanin I North is ka to kan kom ngai ta poi kan nel ma kan du zong kan thil du te nanga kan du dan te mo hai Indian chok meang mai me po kan e du zong inang ta lovi kha Nagaland ania tenga mi kha Arunachal chuanin Manipur kha Angobi po fel Do you have any siblings who's joining pageants or joining modeling industries? No, I don't. I have a younger brother, but he's into education, studies, theology. Voina ka phone ka thawa ma se nang ang thoin chelo. Yes, safe let cha. Thungi taka pian nalvim. Thungi po taka pian nale. Thungi po hi mo a photogenic law. Khala ka hian alang chechin ama hi alang bial deuh thina mo hemi wang hian hei alang chabi mani tu ma se ataka asin a pian nal mai akong fe oi adula nal ra thak thak I ver ve khong e thak ver deuh so oi ashwa hian ahmu theisia watching from Nagaland hello and troll non city inchhîr tungai wai sen na chan real tour hian enge inspire chem society hian if it in low it ve for women jold on city sharing chung in real so I mo he chu hiam ke ma chuan in hei ka inchhîr thina voi khate kadam don ti hi you only live once and thina ma se dik you only live once and yes ka sal chun zamang kanuin thing pui miron pelok I mo ti fel don alahma voi khatse daman te takna chumo tangai dan chon nitin kandama voi khatan thidona ma se khami ni wang khan hei I chance kha ka bo bel ngam lo chu wang chon hei dam ve mana ka duangin kanuang ang khan mo min kani na te min lo pom lo in hei ka ngai dan te min lo trompui lo ani po in keima ka hima chuanin hei live life to the fullest and tiang khan khatyang ka omani chuanin ka du to chanchu atopa chuanin tu fel na wang ma in vanram ka kai don lawa mi swal wangin hremhun ka ta don lo boka khatyang deuh khan hei keima magun chu keima in kata ma se khami wang khan hi heta society akan ba fit in lawa chumi khami ti vel awang mo he ka tum thul kha ka du chuang lo Miss, please show your toes, honey. 500. Give 500, I show my toes. Give 500, I show my toes. Miss, tlung hi sang em hai. Tlung boy hi mo 5-6 bela ni. Can we see you in Bollywood too? Honey, I don't think I'm talented enough for that. Who's your wish list for pageant from Mizoram? So there's a model named Hlui Sailo and Miss Mar. And Ming sang po
with proper grooming, they could all make it far because they've got the height, the face, the body. Alessandra Ambrosio hi engei mu dan ding ida. Alessandra hi mo Alessandra po hi OG angel. Mil chakati Alessandra te Lily te Taylor Hill te and mel himo one of a kind top ama hey Victoria's Secret angels ni na nei ho chin tak tak mo an lo than chwa ho kha ui an lo pui top Elsa host te po Miss Lai po chin vet to high school kan ka light and start kan nei ve a phwa ve to Miss Universe India Organization Glamour hi acha lo iti kek chuan to alo kati ke po kan withdraw de ang Evelyn po kha national akal sak bernicia tuar thiam kati o masemointe pageantry hi kan sia tur chu khovela hian mo thili affair tak omlo pageantry chau lo po film industry po nianga modeling po nianga sarkar na po nianga private equity anga po nianga thil hi fair tak hi omlo ni chu atopa chuanin kan chak wangte kan phurna wangle hei kan du thlanna wangten kan telanga ni Evelyn po atwar thiama hei pathian ma somna zara hei chatakina ti tur ron hlena chuan mizo ram mi puite pun lo hnem thiam dan te kan lo hnem te kan thiama hei tiang khanin thila hi chuan mo oi atopa chuanin heta ahun laya travel kan ni thelo pun mo kan experience le ahun laya kan thil zir achang te a hei hun local zel tura kan man chang kai thei ang chel chwa kha ni mai Have you ever tried Bihari food? I haven't. I've tried South Indian. Yeah, I've tried South Indian because I used to be there in South India. Miss Tunkum Winter hi ang outfit niya ron trend tour irin. Tunkum Winter hi mo overcoats are gonna be in season. Kumdang ayin. Chuan kumdanga kami stockings colorful stockings ang siti kha tunkum hi. Aron ni vak laurin ayin ma se kumdanga chuanin enge kha maroon ani ta tunkum chu ani don pon kami blue teal blue mi kha eng blue nge kha katyang te kharon in dei karing Miss Nulai laniam Miss kan ni chung tu nula chu kan ni ve me baby kami tha kor gown ho hi in me don lo tuk chewing got ni lom ni yes lo siam la ram rat lo siam ra what's your favorite food fermented pig fat so it's traditional. I like got fu ve milo bye bye vet is going Abigail. Nunura lang hinang maang tawin at selaw katiya class top yes. Uy unu ite ikim te himo uy so may to don law Daniel and Hardon lot top. Uy ngay to zone got poyan ka huplo ke tinghan ke en Daniel and Hardon lo tumo Daniel ka kan tum kher chuang lo nine ma se u te chu kan lo ngai sanru ka wang le kan lo wang te han he ani ang kum kan ni chuanin ani ang hian kala thelawang chu ti khati ang kha om chin ta chaw sa tuile eng atuina ron Hello vem eng rice ai nu duri law anh để cho cái nghe sao đấy con đấy mai thei nu ti la ui ria dar kwa polar ri law oh Trong mizo society hian fit in lawin che ve chin de mu se lam ni lawin lan moi kan du a kan ni na kan thup na sa ve chin sia oh ma se mo atopa chon he ka chong china lom thu ka soi chin le chin na chu mizo society ka pyang hi ka lom ka ti thren than chu he a in zai na wang chon mi lo sel na sa ve ta kha chu lo thei lo ni ve ta ka in zai dan hi he u chuak ve thin ta mà sẽ tổ bảo chuẩn mỗi cái nằm gì hay chút ít cái thì hắn mi chơi chơi là lệ lâu tròn là lệ để tiếng cái chỗ ông mình đó na ta negative làm bằng cái chỗ mà sẽ chỗ chơi là chơi nó cái phát triển là chỗ hệ tiếng thiếu antiran mi mal thiếu lúc tụ cần tuần tập hay xung quanh member cần cha na cần lâu cha ta hệ tiếng TV là thì hắn hay cần society ông nằm gì hay mình chỉ luôn phát triển mi cái quorum like come một sao thế ha Are you a coffee lover or chai lover? I'm a coffee addict. Caffeine addicted. 24 hours? No. 3 hours in a day. I need to drink coffee. Inu chuan no pang mel ka tio chu oh kanu hi oh na
chuan podcast te chu start bem te baby podcast start dila tuinge kan tongai thanga kan ngai dan mol mang ve lut tuk te hi shem lak plak don lo lut tuk mis ka birthday niam min lom pui ve ka do se happy birthday sang zwal iti theyam ka lom tang happy birthday sang zwal it's hello lam the haters hate haters pok ting halo haters kan yang pun kang hai lo ve chu chan chu at ei social media chon engtin pon min lo soi mo ma se ataka min mo hian in hei tu ma hian min be chengai chuang lo chu chu he kalom ve le thin ataka min mua he oi chadeu hian mi zong zong hian min be tho he min lo soi chian ni ti ka thia ring to po he ataka kan mu chuan in min be chengam chuang lo teringot he me mi ching swar pa khan miss nila miss kan reng no how many languages do you speak so I speak fluently I speak 2 languages Mizo and English and Hindi I understand some sentences some words yeah I'm not much of a language expert or multilingual whatever in life yes ngay mother tongue miss baby ka mother tongue to miss do trong o lu sai trong thatu te ta to lu sai trong le mar trong ngar kan mang ma se he zirna sang zok bo kan bo zuina lama sap trong te kan lo thiam ve toi puiral coffee hian in chinge idu permis ke tu black kan ina ma se alum lo ice americano kan ina ber kum lano pang modeling le acting lam akal du sitan tran dan tur shelo hi engtin ngen yang baby modeling lam pang tumo mi zora ma chon ol sam dan chu designing institute ho hian kumtin an no pangte an students te an graduation an nei don hian in show an nei china tyanga khanin tuna chuanin audition an call chin models tan chu a ol sam dan ber chuanin acting ani chuan acting apo audition le casting om chin mi soi ataka ko mutsak top oi baby taka han mutlak kanom lo ve lu tuka miss itzer sang nge ti a ipian hi asiamim ka soi thiam chelo o ai baby mom ka tlero chwa khan noodles ka ina sat to pa bikin maggi hi ka he to pa mo ka he noodles a phechon carbs te lo tamta he weight ka gain ma ve ni chu 5-6 thovel ka ni khan ke ji somnga pasari vel ka kanya mo ka khalve thei top rewana ma se tun nai chho hi kumni kal ta vel rang khanin pang mumal de win ka dai ka maintain na chuanin he ka weight te ke ji thum ke ji li ke ji nga chho ka losa ipian hi anal ka til to oi rp min tilai ong nom am veng sau chau sa tuile dora in chola in eina do kana tu man an lo engam lawa ke ma in karon thu a karon evia ifelini polai lu tu kha ka star phase ui kan phulo miss concern vela baby kam wal bhin du ve shem how many pageants have you joined in your life local to national so my first pageantry was back in 2018 it was Miss Zawhna International I made it to top 10 I was 17 and the second was in 2019 in Guwahati it was wait I almost forgot the name it was Miss Sublime hosted by the Umbrella yeah and I did receive a title and next was Miss Mizoram 2020 and in 2022 Miss India so far 4 pageants and even still ta kazona har tok it's hang vek let me spoil you as a friend spoil ka mo oi baby ka du mo Miss Green Rocket a khani tel ve zo in ka sha o oi ka tel ve oi ron soi to su kha chu babes oi ke ma pon ken le du la oi chia ka in dikir ker to ka nei to le ka za Miss Astranin initiat dan yes Astranin han mo kan in random mi ka lo follow back me lo ni chu tun ke han mi la cha chin kan soi cha piang in ma se ka story likers very ka vilngun to pani chu hei chuanin regular de warun like thin te hi ka she thin ta khami zinga khan omni chu chon a deep hin na ka ti thei to pa chuan ka fasto ka ni chu chon ui chelo kha ka ti mang tara ta khan ka follow back ve hloi ni chu shem chon le ama hi fel shim ta chon atong kam ka duwa chon atun lai top meme reference aron shena saboka pop culture reference den ke chu hei brain rot hi kala tui pui ve thina brain rot thil de hi chonin
chú mi chọn à tiệt phải chọn scholarship mi một cái tỷ cái mà cho nên chấm phai March last shoot cái này khai nên cái story khai run reply chấm phai ngay đâu tỷ set ta run tia hay cái run shoot out tia cái ta chấm phai min nít cái shit về chứ cho nên anh nuôi khai nên April này em có April là nên cái gì no May à run suka cho nên cái nên mua về là cho nên dinner eight xóa cái plan về rồi hay cho nên in dây tổ kinh cái vật xóa cả chú ta đang cho hay bond cái create sao nó là thế Miss Man sai ikor hak kha vote baby ui minute nga vele khatu vote man lo hei zam nen pheiton kan khur na sa mo hei vote ti wanga khur ni lawin vote ka kan chiman vak lo le khomi zo khan ko overcoat ka hanga la hei mi khala ka hianin mi hi te ma kan habu kan mu deu chon a vote lo mi ti hi kan jing ta ma se hei yang khan hei cover kan va hel noi pop big lo ta kal ko nga te shem a hun hei a event pum pui te khan kan va hel noi big lo overcoat te ha ka keng ve thap mail cha hi enge isoi thiam dan mail cha hi chumo thinlunga moi hianin mi hi chu an mail cha mail cha te ri ru thamia lo te moi mo cha thian harania o ma se mail chalem lo poi mo an fela an nun he an nun mo hi chu man phan mail thang hoi ngoi tak chu wang ania he chu wang chu an yang ka ti he soi kan nei he mi chala ui te chu nem pe pen ti chin hi duat tu he tiang ate po hianin action kan en chin ta tiang han mel kha alo poi mo wak te chin daw to pa chuan in the look to baga I design ani yes ka thui ui event vela mo le he ka soi chu event vela ka thil ha khi designer te hi an lo mo pu thina designer te thiam lo ni lo ka tu dan an ka thui tir thin he mo pu turn ka mani chuan ke ma hi min mo pu ro la ram tui thiam lo vek kha ni Miss filter of the baby dark circles kan nei amak Australian one live relationship in a pretty name. Love relationship in a pretty. No baby, bond kan nei hal. Babe, see live Zara group eye contour pick point and strong ava boy tap. Emela gambalila oi. Image ka support pon ka chau tu tiang vel chu ni la shrai mi ron chau so. I thiam lo nen. Thiam lo nen ui ko mo chiar mai te kan yem ke ma hi mo oi hai te hen ka thanga khami kara lo mang kha comment sang khai ka lo chiar man to thin lo ka trong du ve sia Miss Winter Festival tu mim kan wak don baby mi lo en ru karon in vor ver pheyang karon nge kha moon walk phei ve la ngai shem ren kan pu yes kan reng kang khomo ka da don ka phone po in charge full don alom le thum ni vela ni khanin ka charge tu na kwanga om to avarap thang ulu youtube pi omit nge zir lai bo siam tu amomin ti em ni zir tir tu amomin ti em ni la nun thar ka omit lo camera tha ka du in tho khom ro What's your view for Arlaldu Saki Miss Northeast Diva 22? So I have very big hopes for Arlaldu Saki because so far she's been the only woman from Mizoram to have that title, the Miss Northeast Diva title, and it's such a big milestone for the people of Mizoram. And especially for her, I think she's great with her speaking and has no trouble communicating. Hey, low record, sir. It's on record. Yeah, and I'm hoping a lot from her, and she has done a very good job with her training with Cocoberry Ali, Miss Ali. So an improvement in Inasa, she's improving. There has been lots of improvement to see, especially if you see her modeling days back here, and if you see her pageantry journey. She's ui henu te chu kan du tak social na kara po hian mo ani nang ama po hi TV mia thei a hel noi chho pop Marilyn Monroe ngai sang ka du ka code min pui ber po mo Marilyn Monroe so fear is stupid so I regrets lo na hi thil at thak mai ani to tiang bokin inchhîr na
life lesson ma sang kal ta ti han ma sang mi ten an lo soi hi chu tun na ya po han alo apply the vel vek ani hi yeah miss skincare routine baby skincare routine kan ri lao miss in kom ngai rimen hoi ne hian mo ta ka kan lei mu lo e pa mu mal den kan lei mu lo awak ka mu to mo virtli sang ni som ni pali khan awak ka mu to buang chang te tan an wak na khan mo tan ataka karin ai na thra ka ti to phe thalak ai na taka thra ka ti ma se he va in biang biak ka he va in mel chat nang ka kan la nei law sexy dress ka in me don lo mai la min lo pe oi kan dilam me don mi nyang ke ma pun ui pon than man te ka senga ka thui chop tir ve se in pek to chu thei lawang ka ril seng in shem he he ta designer brand lian te ka va en kwala ke thok te ka seng ve ni chu zo wat pik kan dan oi ava bon thang ka thot sam don how are you fine I'm doing good me life just good go with the flow I'm like the ocean just running around. Arla Dusaki has improved a lot and she's doing great. What do you think? She's winning Supra or Cosmo? I wish she would go for Cosmo. She's selected for Cosmo because she's got that beauty, Cosmo, that's very fitting with Miss Cosmo. She's got that very feminine, soft, delicate beauty, and that goes well for Miss Cosmo. But Miss Supra, I think Miss Supra is a bit of that supermodel look, Avodone masika hamlo baby. Haro. Itaksa inamo lumna pek chwakha. Atok tia. Tum chuan konga om kan survive me tur ni. Tita ka chuan mama I thom no hlui zortum. Te kha iron zwart lawa. Ui in phur lo e me ya. Ka ron zwart pe lo. In phur lo e me. No. Lo bache pang chu. Abozok em mini. I camera tur kan lei sakang che o in lei har hi ka ti zo ka thok khom ru ke ni pon thalak ai ni cha kan ti ulu avalom yes khatyang tur kha ni he athe ang hian in bol tur mi te hi mo confident u yan atok che hian in bol the ya ma se he in bol phon hlwa thil chalo in ti tir in bol kha tu tha chwang lo ma se confidence boost in pek na te hian chan te po hi kan in bol chok chin kan in bol phor chin apply hi atha chang kha Miss Pet in em penei chi mo we zo te kha zo te ma ska nei rei thelo apa ka nei chi na min tlan bo san zel Alexander Cup ru ma kha ka zo te nei ma sak per ania abo de ya ka chwalan khan in orange cat ania boy kha chuanin anek sak nei kha james min thang bunga nia james sala kha bo ta wang me tharu ka tin chi a pui tling chi a bo ha ma zo te pa hi chu boy kha What it's about it taka phechon oi taka mi photo mi ve ke ma to bito sa cheng mai Miss Indai ngayam ve zeu show nei don te hian he ka dul te hi lo lang kyarang ti ka lawa ka Indai ve chin he Indai ti ai ma chon ei tur ken sum chuan in show zo te hen mu mal den ke le ya sal ni si lo in zo na ka tang ta ni he oi hei man la ya e ko chen no man ru na salan honang kha ka kai ho ang tenga voi ui shuin ka puar zenga atakai chatba kai moi bol la win mizo model chuan real la oi don't say that Miss Itau tore ulu tuka in me kan te oi why would you say that oi tinga ka ti Miss Christmas I need oi baby all I want for Christmas is you Yo shi chang don ye ka chong na salu tu ka o chang ta ka Christmas ta ka du thu mo camera tra hey in mun hi chu en dil chi cha si lo Miss in swal I sha chin ka no pan lai khan ka best friend nin kan in swal chin thing tang ka nom lai khan mo ma se wi kan in kom ngai in kom lo in kan nom thei si lo kan in swal pe ve re si ama phe chu zai thiam ani to ui ka mu to che ka du chi ni ui turn ra Smart, lidar la. Coffee ngay la iPhone man tu. I'd rather be in the ICU, because I see you. Why would you say that? Khoi school ngay lu chin. Kan khwa kan lai kan mo Bethany school la han kan lu ta Bethany zu Ocean school ania. Breast Ocean.
school ania kan khwa chuanin karon chuk thla khanin class 1 to 8 kha lama soma memorial ka luta chuanin class 9 kha moderna class 10 kha highlander adang kha chu opening ye izai thiamem ka zai thiam lo tu ni kha bebe miss zai thiamem lucifer ka zai thiam lo eng em le miss lar lo tok lekin zai thiam su su lo ui lar pa ngai he phu hianin zai thiam ve tai lo chuanin ham Chhânna ka mu thadon sia ma se he ui ha aza tok lek hian kan lo lar ve box sei hem a boy thak ham Chhânna mu phalo chia kan lar thina talent nei lo thak pap tu na kan lar dan thi mo om ve mai tu na iphone po fiaring baby of your vok lo imu a friend a chan chu he ka man na ri to chuanin hey a fia vok lo ka tin chan chu edit don hianin a resolution hi thatol thin lo da kan edita chuan kan upload le nen mo ka tiang khanin he a lo chavak to thin lo ka YouTube video vel po kha in lamo a chen ka chu astra phone kan la kan astra camera hi a chata cái mà phone kan lak phe ka chu lak tak lo he lai ta that lo phe chuan ni shem ai amur roi ke ka soyang khwai om khom hi ka ang chin miss kumeng sang ni to oi boy te silver jubilee oi astra kan lo soi lai men so oi me thek ko chu me se soi chu ko ai na kan ning miss astra nen in vits kat ne thelo ne hi kan har velom baby 360p vel pon ichan nok thawang oi khatiang ka du hlei nem quality over quantity ti kha quality ka du quality 1080 ka du no don 4k tia tholoi lai ne om sia ui nin noma la chan chwa ai lo la chan dam khatin ran ti so ran pod ve ne ka ran pod soi chol tar miss ka ui ni life en na lama chok me ati u ngon nya kan ning choi lai lo em ni em wang nya chu tia lo om idu kan ti lo kan du alo la roi khatiang ngot kha thi si lo lom ui tak kan out te ho la hi mo high school no pang le college no pang hin tam sia tho khom veru han ti lo blo mai la ke ni ai no pang te le chong thil lo thok hem tir tum kai she ui han ani hian ani box si lawa khovel kal phu hin lo shim shim ani chu ma se ka shevek don ze nya o he aron pot pe fal pe kha chuin ming ka shevek tiang khan nai nei hun ka chang nga thil ka ron khonang astra hi chu i thin lai lo tu hi ni vein ka sha oi lo e a lo zau lu tu ka ma hen ni nei hin shikir ker rewa komo tar mi wa liang YouTube video 30 kan du ve to nia chu kan khel chu camera man toin tho khom ru in du ani chuan lu mania kan mu chei chelo ui ani mo YouTube video 30 kan du ve miss uzwali nei kom to lo mi ko me hey ui zo na ka dong na si thei to pa in kom ve te lu le brace baro miss paisa de do saya now enge angai ring in chu ne om ve de to miss paisa de do camera paisa de do ifen ru kol pani phatolo ru mutuina milo mani ya reels ka bu mo ton comments ka ken ni chu it was a Nigerian reel hey Nigerians pay to anfiam thu san be em here chuanin lawa khan he in text na in how couple in how in text na hi ron share chwa ka chu ta chuan he elo khan me chaina ai lo na ti hi om niang chu chuanin spelling alo ne ya spelling ka shele to lo ti kha spelling alo om ni chu chuan ei I alphabet pathum cha nia an spell dan po chu chuan comments ke ena ki mi khan spelling an nei ti ka lo shelo re ren te ke ma po ka voi khat chian na nia ui ka noi zat top na kina kami real khai hai chwale ka ngai ti khai hi ma spelling kha aru kol phato lo o Delhi Trang Khan run thiam chwa kan ni o hei lak tak lo de hian chen thuman hi khati kan chele a bolo na tham lekhi Miss IG atang ti han sum ila lut ve toim brand deal sa chang khan ni me master he monetization hi kala kal pui lem lawa subscription ang po hen kala kal pui lem lawa content subscribe nga yang te khan ti ve line subscribe du ngem TikTok kan non siam thinang Australian kan non lamang